On je slikar i ilustrator knjiga za decu, ali je, zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa izdavačkom kućom Pčelica, odnedavno postao pisac. Kosta Milovanović napisao je svoju prvu knjigu koja nosi naziv Luka mali slikar i koja je predstavljena osnovcima u čitaonici Gradske biblioteke. Reč je o knjizi koja govori o počecima jednog mladog umetnika, o njegovim dilemama i tu razrešavamo neka pitanja koja muče kako klince, tako i njihove roditelje u tom uzrastu. Kostina prva knjiga je zapravo uvod u svet likovnih umetnosti. Prošle godine sam sreo Gorana Markovića na sajmu knjiga koji mi je predložio, pošto sam ja pre svega slikar i ilustrator, da napravimo jednu knjigu koja govori o budućem slikaru. Da napravimo jednu takvu knjigu koja bi zainteresovala one koji su talentovani za likovne umetnosti. Šta da kažem, pošto sam sam prošao svojevremeno kao klinac sve te doživljaje koje opisujem u knjizi, pokušao sam da to na neki živopisan način ovog puta prikažem i omogućim onima koji se sada prepoznaju u tim pričama da nađu lakše odgovore na neke dileme koje ih trenutno muče. Luka mali slikar je deo edicije pod nazivom Kad porastem biću. Kosta nam je bio idealan za temu o malom slikaru, tako da je i on postao deo naše edicije Kad porastem biću, koja ima za cilj da motiviše mlade ljude, pre svega decu, da se bave onim što ih zanima, ali i da shvate kroz ove knjige, što je izuzetno važno, da nije dovoljno samo da imaju ljubav prema nečemu i talenat, već da je neophodno da budu uporni, strpljivi, da se zvezda ne postaje nikako preko noći, već da iza svakog uspešnog čoveka stoji ogroman trud i rad i odricanje. Ilustrator svih knjiga iz edicije Kad porastem biću je Tihomir Čelanović.